nang ni na po barang juga poru ngi dokumen kibabun naki MDC nang tay na po Council Autonomous District Council ru ke don rikat pat ngini opor aku boleh kelum nang nang taga jongpi opor ke pemerintah nang tay Vice President Joko Party ke jungi ngai ke jung kublai nagamta Presiden Rangba jungi iba aden mele barang dokumen nang kali opor ke pemerintah namarkat banganang iyang nang li nga sotu berkat banami kisi the voice of the people party kala nang klan ban gates kem iwan kamat jong pipat ba ni por ko taban penken mau sesian pan baka VPP nado pasdang baka mi perthai kala penbra ya kathma hakiba lightly KK kibang yewer upat ba nong song nong kani gejela panong aling nya kon persya ya kani kathma persya ya kejinduk kathma persya jong bamsam kathma persya ya kejingle silang kaman bagata kani kathong yudong kami upat ba ubanan hasendra senda rekan lemangi ke voice of the people party ndo ya kani kekenti ke pamantapan yuan sene sapori lom jantia naman ngis ko tho ling ba ka jinga nanti ke jongpi mano mantep kama ya kani kejinge ke ba pipiman ya kejinge kendo ke jongpi ke ba marmet bagong kayin ba kisinong gitau ke jongpi ke ba pi kendo hakipor kani kejuja na ka election sa kaway pat ka election bat ka nang kamjur akan ka election MDC kabarang syudam baday na makatadaw nagliang jo ka party ngiyong ka voice of the people party kanom ino ya piu pat ba wanum slow bangilong marway wanum slow ba nidon hakata ka jingsha thombor naikan mau ka voice of the people party lingba kani ka jingalangan ka por ka pamenta kakwa barang ya piu pat ba sini support rilum jantia maka voice of the people party karena senda rikat bat piu pat ba mereka berkam kongsan piu pat ba dirokam ban sotu bat jalaka ikhtiar cengi penken mau yu pat ba ya ke jingmut jongane ke kentin demokrasi lani ke bayong kentin pareng o kentin kasih kasensyar pat ba ken mau ke demokrasi penken mau sisian pan maka ni kentin ke demokrasi kawan lagi artli ke kentin ke demos bat keratia kapamut kamut kebor ke jong upat ba badai lo kata kanong rem yawan kapat ki perlo ki persam jongi sani sapor rilum jantia bandong bakum bong ikong deity enough is enough na kong dewi enough is enough enough is enough ya kata ke jingle don bor jong kita kibran hakabor mani kwa bandong bagi dokam ban sotu bakum upat ba ngidon ya kabor ngidon ya ke ikhtiar pim dokam bantin Nai ai bapin ya teli kumu pai ba ai bapin sotu ya ka bor ka jong piu pai ba bat ha ka jugo bor ngila ban ya khun manu bong bamla ban ya khun manu bala ban ya khun nada pai ba urai nada pai ba uya teli mdan manu mdan na kawai pa ka bor ka bala ban yurot ya ka bor ka jong pai ba bat hang ni bor ka ka voice of the people party kong kawan ka jong pi pai ba badong sotu ya ka bor ban ya ka ikhtiar ka jong pi nai hakani ka por ngapen pau nakalian ka jonga ka jing songu bangai kublai nagam ta jong pi ki pat ba ki bala sei ya prangut ki MDC nagani ka dong ka than ka jong pi wat apreng ka jing khon ka jing le ka jong pi ka banga sotu kam ne ka basuk din mang ta daw gong ka jing khon ka jongi sani support jantil sani kenti ka manta ka long ban pen lai do yu pat ba na ka jing thombor ha ka por election ngi jokren Jukran kamtam support ilum jantia gijong ba kapor election kiran artli kiem kibau pat ba uhab ban man artli kiem bagata kalong ka money power but ka muscle power hoj nakaliang jong voice of the people party nginut banong habidi bar ka bor pisah ngila jok habidi bar ka bor pisah ngila jok henrei ngiong hakari ka bor kamta ngidokam ban job pat ya kita persang ban peni daga bor lani kata ka muscle power bangai scam nang ni shikmat ag election ki banwan bakomu pai ba ngin sotu bangin le persya nakaliang jonga ngangam don ka jing artatin
arpu pra upai ba na po rilum jantia on peni ya kita so kita nak ban penting ban tersmit ban penkiu yo upai ba ndai hakani election ka bansawan arpu pra upai ba onai jingsling ya bakum kita ban ngin wara ngin berkut ya ka politics hang ni apo Giant Hills ban ngai skem komlong mene nakaliang kajungi ngimting nakaliang kajungi ko voice of the people party ban nakaliang kajunga simet ru kana badong hang ni por ka banta abang kami sikamat ban yakon election ngimting nakaliang kajunga ngamting langa job lane langarem ngamting ndrai langa job rungin job dak hop langirem rungin rem dak lenti ka badai bakali kata ka bang ikwa ban pen sutu ya kani ka rui ka pi ka jonga ka jong pi bat ban pelalu je upai ba habi dei bat ka jingjiet ka jongki ka jingjiet ka bekentang ka jongki nagam tak kita genong mi kemat la kalong ha kanu ka election tetang ini kenti nak kalian ka jonga ban ngai scam ngin sio ka jing pecai ka ba kambnia ai presiden roba jungi ba aden mela besai mot hang ni ka por ka unta kublai sibun kublai jajar ngu ublai nang kerkulang ini kublai sibun Pak Bright ya ka jingkran ke jongpi ho aga parti VP kala penduk sipun ya gitu ka jingduk jingpam sap andai menta ka jingtemu de ka first peteksin menengkong miwan ban sedang ya kini kelenti melong jingban pelenlut ya ke real for regentia na jing tambor aga for election lito ka jingran menengkong hejing wato penci pi nei benta wo kaman untuk tini wi maniwan wan la hai por election tedau benta ngila poisa nongkren bakado pi waro pi itoba pi itba represent rang ba jangi na do pasdang gilenti jing ya jing election hado mentaro jen mangisi dan program keleng-keleng in one ban pensai ngi hakipun iliang ta shabagan khat yu mentai presiden rangba jangi tanya in ai gajing kublai bekerbang mungkin priang yu tani thabi ketiga priang yu ba ada ini tapi diklam yu di tepi lagi ba atat tagaba purome ya ba Andrew Shulai belong u way nek MDC gi jongi belong ru leader nani utau nongelam jongeleng pusha hang tai po JCDC ki para MDC gi jongi lakalong na JCDC ba na po ke JCDC ki bredon rekat bangi nadu ba strong pillar khajanai belong u chairman jongka KCDC iba puel soklet iblong way na kiem tong aiban daplin lingdo nonglai way na kiem kentai bidan hangtai lembat kini ki MDC giji ki bidan ringkat hagane kapor ki nongelam juga party nadu Dr. Karachen iblong vice president juga party ba grasper and thang iblong treasurer juga party nang tang idon kini ginongkit kam juga youth wing ba kumjuru ya iba Bright Starwell Marbanyang ubelong UMLA Jongamolai constituency but kam tame ipi ki patba ki be ki bon shagani ke jingalang kaba ngila khot hagani ke singi governmenta ki donru ki nongelam jongka women's swing ngi ki don ringkat bat ngi hangde na shlong ki play poi ringkat bat ngi hagani ke por governmenta ngasno ban pentau ya ke jing sngongo ka bakraw yo play ubala don ringkat haga jingat lenti ke jingi ublay ubangi ngi shania haga jingat lenti ke jingi banmi shakmat banai ya ke jing shakri nagam tagari bat ke jat benriu kabagi ngisngo tanat bakumni ngi obane shambyang bat phi ki nong kershan ki be ke jinga ki baran haga ne ka yo thmai bat ru ki bon shagane ke jaka hadin bak kalau jat kene election MDC or don ke bakli jinkli yang kyong jayu se Giant Hills namar ka jinkarman jong da chat riu baro ka hi kalong bahu pra unsar se Giant Hills amdan show ki ba artatin bangin job bat bangin yo ban bat ya ka executive committee hapo JCDC ren la yo ya result kalalong kumtu mo
hagaba ngilala banyo tang prasit lani ngajok tang pratli di constituency hang ni shiklit mat hi kala penok mensim ya ki paipa ki bala paik mat sha ka Giant Hills nor kila tip ka ka Giant Hills ka bini bang election ngang asyong kumni ong yaladiru hakato ka klip mat namar nga syong haying ban snap ya ka kubor habang ayo jintip bangila ban jok tang pra katon ni ka jing perkat kung briu balay Nrai tanggung tahi bang apai syuk lay aga jing duai balay ka jok ni habang i bang yem day syuk ban fe jawab hi ka basay ka long bang ka bau play ule ka bha namar ka jingong ka jingman hapo Giant Hills ngitip ha ngim don ka sarkar ngidon hagalang pursya ban ngidon tang sawut kemali kini kiran hagalang sinshar ki patlut ya ka bor hakti ki pat ye ginongalam shnong bat kila banle ya ka nonu ka kam ga baki ki kwa lesi kala ban don ka jingja ka bang ngim kwa ka ban ja le na makatang isno ka ka bau play pnya nya ban preng kum kita ki bangai ngimdu jingerman bahau arbu perang henum yo shu ya galat banle kumbapile hakan election MDC henum yo shu banle kumbapile hakan election MDC namar balai kumbagir ong ngenum songthai ngikwa ru banramani ban ai mensim ya kitu kibano mensim namar bangila sha job lesi hakan MDC election ngimdai ban no mensim ka jingjob ka ji prangot hangi kade ke jing sedang bat na semua lai kumlei kerpang ya baro ki prangot haringkat unangalam jonglang persya bagane ke session ke bladep kila pin isha bagilong kita ke nong esat ke nong yata kila ya kren ki mat hapo GHDC kamju kamdon kot ngatip baga dan ke jingatai kaban simpor hapo GHDC hagi snem ke bladep dai tat hado bedal rong ke MDC jang the voice of the people party bagalapan kata kajingatai ki mat ki babon ba om simlala ban supnya darbar tang sipo ba khatsan minute kata kade ka jingchop ka banin kong ban ngade ban ai kuplay ki bat kinang deiru ban yeng scam hagani ka nongrem ka ba party kalai lam ki ipai babe Iwan bani thu epi bamdai tamani ngi sukren tang nagaktien yaga jingle bor tang man supin phami bagi briukin snow snai ni ngikren yaga jing shisha the voice of the people party kanong kren tang bangin yo nong lani mentoy election lani bangin yo yaga bot snowlem ngem ko yaga bot snowlem ngiko yaga bot kama snow to balai ki bot yaga voice of the people party ngem ko nama kata ban shania haga bot snowlem ngikren kren nama kata ban snowlem ban snow snai ni kren yaga jing shisha ngakren apa assembly ngangai pilih apa kadan the torbar mangtenka ngomalin ki pajba jonga Giant Hills kilo yaga joka lat kumba ki pajba jonga Hills Autonomous District Council kiyo yaga lat ngenjen la bat wada ke isi hapo JHDC nganu menopan keren ladang amtip yaga jisha oh kilayas persyang ban sadhok banawa kita ki PPP de lada jap makite ka khot lada rem makite kam khot yem kren kam dei kata ni kren ni ka ching shisha kumraong ka long kne ka chingi ka kong dewi kabari ka latampang jonga chup ka babanda ngasno khan banira ban sai ya ka long kne ka bar ton ya ka chinglang ka slur ngeni ai sai balingin shisno tanat bani tho khana tangi wui piang nong ba balingin snow tanat bani tho khana tangi wei tirat sing ngema si balong ki tirat sing ngema si balong ki kyang nong ba ngema si balong ka latupang joka joka babanda ka shong hanga bara phiko ki pat ba be jonga namar kata lah bangi kren ya ga chishisha kamong tanamar bangi rem kamot tang bangi rem ngin wo daw kamdai ga jing kren joka jing wo daw nringi kren namar bangi tep baga ton ga jing lebo ka sakhi ga sathar ka babya bat balairu bangi ni peten ya ni namar ni kwa kumong ban rat ting kong ya ga jingle bor ha ka por election kani ga jingla ga jing sang chong kata ka ji khon ga jungi bani pen ka mawi ki pai ba
bangin penlai lut yaki pagba juga gentles nagi kam tombor ha kapor election ngitip kani election ngitip kani bangin yo ban jit daga bot daga jing snoto daga rai ka balai lut ka jingi ngitip kani bangin liban tat ya kata ka bot ka makobore kan jingi hakendong ni ko ang makata ban nem dai bandan manu penduit yaki pagba ngitip kani election kam dai jingi lambat lada ke cingal 4 marwai ngadang not bantop sanot kita giweu mereka ni kada election bangin yo ban panpaw ke jing snow ke ji dak bangi jik yo priu ni ka priu ka baka mensim ke jang ka kwa ka baka jimut cepat jang ka shon bola balle nak tagari ban ka jat priu ban la kren ye gani hapo assembly yo don ge ba persang ban wadau kibawa la arpna menta dangwan keren dia kata ka jingle bor ni klam singap ngila keren nadu kasni balapun banai ka result ngila ay ka jingtho ngila complain ngila keren po assembly ngila ay ka jingtho siyang chief secretary ngini ay Putin pat kung ginongalam jong the voice of the people party ngin second duru ya kinong penya jong election commission of India bangini to Bapa na jela Meghalaya di don di district kiba kipai ba kimyo ban penon kam lailo jaga hak ka jongki baka election commission of India kaban penya jaga election MLA house nam arhubra kan pengor kerpang ya ka giant hills ngini thon bangin malot dan lele rem bau pat ba unumyo ban penon kam ya la ka jong hak o nga iya ka jingkren jong MP jong Raja Sabha Chisen perkat lasko banum day ban plut pol banetai ban ubriu belanang yat kerta ubriu ke jing sya bela day ban penjanai ya ke jingem nama nitip ban nama ban imsah hang ni ka perthai ndai dang bon kam ban keren kumar pan banong ban BPP ka sno tenak ban le gunda hey ni le gunda mangi hey lala pangite janyong nira suloi nilek bernyam briu ban penksan jubor tang namar bagadan gawe ke jingja lesi hari election ke bamangi ke parti ru ngem penksan kinongalam ke parti ke jingi ki kran penksan ya ke bajahan marwan la penrem bat ngim pensur yang bakum kata jingja hanarwan ngitip porok kami namar balai kadon ke jing set kala ta ka jinglong priu lesi kawan ke jing pitar rewala kata ka parti kam pensur banle kumi gi kam bat nginum pensur ngi krennya ka ege bagi le ha ka por election ha ka sni budget ya kita ke MDC jayu ha ka ta ke constituency mensngat rangat mo nang ta kanduri nang ta kay ka baca batao kay ka baca clearet ngitip bandai tangata ka election kaladap mentas nang sedang ka polisi pentrim mano betip ya kata ka polisi pentrim betip ka polisi transfer sedang sa transfer riyo manta wangi ki prigi suba ke badai kinoyalam kimaya Krisyan tangginong bot jong BPP penpoy sapok garo penpoy keleng ngampat jios ngobo anu master roll transfer modor kata tebimot ni ingin susngap maka kata kitu gi basa sitom bat ka voice of the people party ni ko abanetu banginom yapi dan lele sha sitom menta mlele balik gila balai kum ni orang mari pergi semua pergi patlut haladi ada minister orang masno usang keti juga video usang keti juga GS usang keti juga engineer usang keti juga para usang keti juga nama ketangan penyiar keput aswa benong tanggan ni ladau MLA ladau minister marway penyiar keput mau hui unkit unsil me kecingket ndrai lada kita giwe ki afsar sarkar ki shagri sarkar ki dan pentarang ban
boy hagawe ka si ngena ma jadi bakum kita ki dan benta ko ki pat ba be namaham len ba kan ni kejialan ki nong trei sarkar ki shakri sarkar la bide ki chess la bide ki video la bide ki engineer la bide le hak ya ka kam wat long ki shakri jong kita ki license nam kinum ne sa aga taga bor kuma fi community em ka jingkala kan wan ngenum alat bagita kini dan benta amla banci de jubor amla banci penduk jubor ka hok ka jong ki pajba ka yeng baduk kepelawan lingba ka sarkar India kadai dengan jingtmu lingba ka program juga sarkar India ban pinyo yeng baduk yeng bandon yeng badan ka jaka ka puta ka babian kani kam deka por jo video le nu emani ban rai mano manyo yeng badok PMI em kani ka kum ke jimbo bet bo renti jong sarkar India yeni khun ni dan mentayu MP ujungi uban pentip ya ka jing penangam bakla ya ka por takini ki priu ki belan ha ka por sensyar ko ki patba yeni ay khun namar ka takadaw ni ko ba phi ki patba pentip shai baga voice of the people party ka klemi tang man penjok MLA lari MP yo bariki lini ba arden lini ban penjok MDC tangi kini em kami ban syakri yo pat ba ngini ay ton asenda jo pat ba ngini trei kat ka bangila ka bor ka bot ngini le egay ka bangidai ban le ngini le egay ka bangila ban le nam da jo pat ba but kemau ni em hakari sensyar pat ba ni em hakari sensyar pat ba kumbala kren daga MDC jongi ni menta hangnu ni syak temrau nyendai ban syak temrau hangnu ka voice of the people party kan yeng ban yat ban pelailut balai ni yang menyahat ban pelai ni kecilang jongi jing pelailut namar kam juton hakan no district hakan ki pat pa kindo ya ka hot ban pelengkam yala ka jong ka bor ke ikhtiar ka jiki ka jatang ha Giant Hills nama kata semulek ran ki benar kini kita ki berang sadu ki berang sabi bani nujo dan ki bakam dum gerbang perkat lesi bani di pat ba benar dari balik kawan jaga bagum gini yang apa ni yang rangba ban wengi kali ke jijak puram na preng jongi kiling nolut ki priu sigi hoi pa di district habagi i bengi kren na kapor sya kapor bagadan kata ka jing tombor ka jing bamyo jing pat ba pnar ban pelan kami ka hak akpor election ki kli jing kli o ka jaham kasi sete ni hoi kira yeng ki bri ho lain ban thaput ki haban ano in epic ke jongki ha kita ki pon ban pan bagin pephi oh kum kata ka ja ani ja seni tala pro yo nama ki pat ba ki so tho ela ke jong kapor ikwa ban ong ni phi dei ban sutu yala ka jong topo nginchi langin pendemo ya kata ka hop ka bangingi yo bala penkop daga sarkar India tang nama dingiti bat bangin ya hapring ke jinja burom haga nong briu man briu nengin yang rangba bangan yakun kani ketika puram ka janga kani ketika hok ka janga kabanganum ai manu ban penun kam bakla ka syong hanga yanu ngamon kani kan kadai ka bangi kwa ko kipat babi janga banwan hagani ka por ka bamenta bagi kwaru ban kren daga basyai ya baro kita di bakam magilong nangaram jong ka Giant Hills district kibalang ki MLA kibalang ki MDC kibalang ki minister baka voice of the people party kanum keren tang daga ketin andrekan dai kun hadu banda pelak war yaki patba juga Giant Hills nakini ki kamle jibo oi kumong ba abrai kadai ru ko wi kamat ka bangala don jibo pan keren menta kila stand ban kulmar kli kita ki bene le persya yaka voice of the people party namar balai baro shikata bentang pelatin ka kalabiang banong MLA kalabiang banong MDC mentar ben ke pelatin ka aru 4 syania banyolong MLA nama rupat pa ulas ta kidan setang ka
Adir ka bakila ban penanggam bakata galong ban su penting ko tempan ban berngem yaki pai pa. Yala job ya gawe mentang ini kun ban job segini. La kimdon show ini ki atli ki adir ki bakila ban penanggam ka for election. Kanum dan show pat da gawe. Kenwan da ka show pat ba. Kenwan da ka kerdan pulih latih bah kalong kumno ka kerdan pulih chongki. Ko ki pai ba be. Nama kata ka voice of the people party kan yan kan neutral kan ikun ningkowe abanon ra ya kata ka jingal lut hamne po changes oi abang ini ni ko aban job hendai kata ka syong upat ba lo iman ini ban penjob ni aga jim start tu upat ba ni hon maka rai tu upat ba na ngim ko aban sutu ya ka jing job ngim ko aban yo ya ka jing job na balik bor ko ki pat ba be ban nganyai bagani ka jinga lenti o snotanat bangidan benta baro ngangai tin snow sarang yeladi bagidan benta baka voice of the people party namar kani kan select ka history kan salong ka history yang abadi pi bade ka por ka jong ni lengba ka voice of the people party bagila la ban wanra yang election ka kut kaba suba kaba like naga jingle bor haga jila berway bat kam tame ha gentils haga bagi patba kilala ban lek ban tek dalaga jongkaman yaunu no priu lari yaganu ko priu kawa ka mensim juki ka kintu menagani kay ka baca maya klok ula syarong uway polling agent dagi kinta ula cha kilifun kilong kemia Jongge ke mencayu, nyiram tang dan ubud, anartiang tang nyubud. Lara kandang ketu kecinya bora maya klub, lari ngincin ladaya, ban ripul maya klub ngincin lejap. Hapok anartiang, ko kipai babi, kipun, kicinca kibangi lalum tuh, kibami lagi cine bor. Namar kata kadau ka tehok yang ikong ke parti bangin stang saya gani pat kowe bangin yakun bang pentingna bausnem arbo pra kitu ki jinja ki bujuja baro sikata kata ka rules nong bagi ong bangin rule be daga snong kanum de ban jasu naru usnem arbo pra ko ki pat babe kata ka thong bangi tong ka parti ni bu bagni habani seng ya ka parti ningkong Hagapor mengi sandur, ni song, ni perkat, kumno, ban perkat kita lawai juga cakriu. Hagapor mengi sanya ke parti pitip kita tangga lumut amali, tang barway. Hagapor mengi sanya ke parti, house name Arajar, Arhuay, Katundai trek, Jong Naiwing Arajar Arhuay. The voice of the people party kadon tang uwe u Emily. Arhuay, Arhuar, Arhulai, Arhusau, Arhusan. Tang rais nam tam. Minta ngadon sangot ki Emily. Uwe MP Arhusan ngot ki MBC. Bhalai ingin red bensin. Bhalai ingin duk jingkerman. Bhalai ingin nang tim bani syakhamat. Kita nak parti kabahakawai keski kan sakurup bahkan sabat ya kabor sensar akan digari kabai ke kerjani namdan kecing adatin abang ini kenduk ini beri keleng-keleng ini kisni yang badan ne filtration dam kumni kum dai longen kamdai kecing tracing dam jongno kamdai kecing la jongno kare ke jumap kabar play with jumap ya kecing dai coki betuk kiba kerto kiba syala ben koki patba namanta kami ka voice of the people party bau play halaka jong ka kam ka ju la penki ya ka mensim jong gi klung gi kena ki teman gi kro hadu menta kadang ka jingkende ya upra kat shabale nama kata what red mensim ko ki partner ki bodon hagani ka dong ka tan gentles district what red mensim dai tang the way
Ngen kemau bangin yang hagan nongrim kabaka party kalai lam mingi kom ka party kom kit khot jong ka party ngin lek tagan kan nongrim ngen nom kan ran naga nongrim gachni ngen me payo ya ka tagan nongrim kabangi ngila ya kom ka party ngre banang pen scam susu hagan kan nongrim ngadam ka jek ka scam maladu play ula ibet ula chupa ya ka chindu ai chini betok kibal chalemen Balado play event mga boys of the People Party kan krup yang kabor sinsyar house nam apopra anam dan kanugulo kapor kabalaban kang lati iwan na magataga na wani where ikipai ba junga General District nado manta yang inang penkan dan pensuto bagila banon ra shisha daga bangi pendo ningkong ya kani kakamle bambor kam tambor hagi por election barwan ai kala kabakle ikipai ba jong ka General District Barokwe bakin pen kam hok yala ka jong ka bor ka jongki ka baki kin yo ban pen kam lalut ya ka tanga hok ka jongki bat bangila ban sei bat ngasol tana abangai kendo keleng-keleng ai kini ki kindia tayo Niki patma jong ka jong ka tan Gentils ki babon ki pen pau kyong barden wat do men sim Bagi job tang perangot ki MDC at Gentils kadai ke cingstang arko pra ngin sar bro nyotli ki constituency hak MLA election oh shisha ka pensngotra kyong penomla mentagi dan shimon ki constituency lagi pet ngitet kadi kadai ka constituency baka boys of the People Party kan job lingba ka jingkashan ka blapau kani kadai bangi dang don kambanya kon bat kumta terter ko ki pai ba niwan bangin sedang ya kani ka mission ka jungi lengba kani ka team ka bangi po lani ka pang ban pen ko lani ban pelat lut yiki pai ba jong ka Gentils naki kam tombor nama kata sai sin ya ko abno epi what redman sim what domen sim ngini kon nar ngitet bagi ton shibon ba kipun rukam kirkom tombor ya ka General ka jini lakalong ha Gentils lakalong ha Riboy lakalong sa West Castle ni i bagitan shimon ki jingle bor yaki baret ki barya ka jing kani jumor yaki jaga ki puta ka jingle ben ka jurba hagari ka jini ka de ka kamram jo way pa way uthot janga boys of the People Party ban kut jinglet halari marwai shimet bayam ngade ban benta banang penkhan yaga boys of the People Party bangin wengi kini ki jingle bor baro kanang bagi patba ki baloi ki riu patba ki badan hagano ko jaka kini shan kemensim kins art kemensim kintip bagani ka dega ri ka changi kamdan pat da ka ri ka bangila banlet lat na gani ka ri ka be ka jingi ko ki pat ba bi janga namar kata hagani ka por sai sin pat lai wer bi yang inilek nang ni smart daga jingkot jumat ka batmai daga jingkot jumat ka scam bangin ang pen scam ni kata ka rai ramba aga jingi bangin ai ne aga boys of the People Party longkat balong jakat baja hadu bangin yo ya kata ka por bangin bat yau lakam juga sinshar ka karar bat bangin ai sistin ya ka jingkermen ya ki longdin ki mandin ki jonga ki jongpi nimkwa bangin chui abangi pet ya ka ai ka baja kai ka bal long hakan ni ka ri ka jing pipet menda kat shaba pai tang lagi jing persang ban pentroing ya ka jat men riu ka jing ko ki pat ba ka dei namar ta ka kamram jonga jongpi bangin shimi ka rai rang ba long kat balong ya mentang inum ya wat bau ya mentang inum ya pet madang ring ini trailang gawai ring kat bagi noilam joka boys of the People Party banang penklai ya ka party banang I mean sim ya ki noilam bangin ang laban ay ka jing shakri ka baklan ya ki longdin ki mandin ki jonga ki jongpi tega ka por ka bamanta sai sin shabangan penkot ya ka jingkran ka jonga ka ko ban pen ka mau baga jiwan ka jungi hangni kalau ban kren shai ya baro gitu ki bijidan benta hakikam lebor bakatu kalapiang kalakot kapor ka ayam bangin syu ala di PM ngena mala syu nang ni shakma banginget baga election commission of India onang ila pintek nila register ya kata ka protest ka jungi kan shimkia ban pintikna
bagi election MLA House nam Arpura po Gentils kanong kami ya denti banom dan manu ba persang banle jibor yaki patba kibi kajing kata kalong katong kabangi ini kun kanum slam bagi nangalam juga voice of the people party ini kendo ikan non penyak juga election commission of India bangil prisno bangil da airo haki ini jingpo kibangila ai shaka sorkar Beri namar kumalong mene yak election MDC om shim lapinya dak election commission of India lapinya da ka sarkar jala lingba ka district council affairs department namar tangila day ban ma igidu gi jinja ki ban yim kwa bagin cha ban nangi shikma kuma oi ringkat bau patba niya panyakun hadu bagi dala shisha ban yapo kana yak langdin ke mandin ke ji baka voice of the people party kala la ban wanra yak way pat ke rupam ke batmai haga jela barok kuwi haga bagi patba kiyo ban penengkam livelihood yak hak kai changki tega ne ka por ka pata kom ka dak jong ka jingkershan kom ka dak jong ka jingkut jumut ka bangi ton kom ki patba among kershan ngai wen ani lang sini shikmat kita kemudian sedai sayur ada lang sini semua ini perta edau ini perta erniupiang saisian ini yang ringkat bagi kita dalam jangka voice of the people party bang ini perta edau kom katak jang kajing kersan katak jang kajing pengkumai yang jimat di jiperkat kijingi bang adanya ai kajing kersan kepakan kita ingin kemudian sedai kini lang sini kita kuat kemudian kajing soleran yang kali kecing syak tombol kibadan kecing soleran yang kali kecing apa Gentils ngen syak you tol slap si minute melelei dala baji banya balik rang dala baji banya baca aburan hartara ngen mentingkai ya ini khidmat pemerintah ini perta ringkat pangi kini dalam jaga voice of the people party ya ke syak jang ke party ke syak upra kabanang pertama ni smart ni penting ya kecing pertama kecing ngendam penkut ya kecing pertama kecing la shit la crap la siap la rang ngen ya pertama hal pra hal dengan la sisaban wanra ya kecing la pada per da bani pertama ngen ra ikti banti isya pada kecing pertama kecing kalau nuduk dono kamen sim kecing ngen pertama lang bani hagane kapor kabamenta hal pra Bayan kurkuwi pi iwe population. Population da lagi jingpan jampi jingpan saya jampi lagi akan ga program ng kalaski tawag present rangba ay kulay hidup kata-kata iba yakun lagi por yang kajing against kajing bangsa against kajing penengkam yang bisa for election bentang asal kurang hidup kata-kata ba sedang ini kumno for regentia ini yang kon nak bentang kumno an penlai lot ya ni beliau for regentia nak kajing tombor ha ka for jang election Tetapi bang asal kurang pilkada sudah sibuk ni kajing keren jampi itu waira ipi ba play nang kurku kurdo ipi kajing jampi mangaski nang ai ipi ke met besai patlan nang mangajing sikri jampi kan ai kajing pada pelai tu di ya kari bagajat tu jampi hina kalau kau baik awal ipi lang na warot ni beli tak meeting luar nengkong mani ini ni mentah kini operasinya tu ya kini ipi jin pecah tombol lampun kita apa region yang i lebenta election dua dem boni im sao thol bahai ya ka ujungnya thap mana por election handai bon apa region yang i umyo dalam kam sudah mi epic tang joyo ka voting machine tang cisen na kani jadi plan lo to lebenta yang ki wala jit khnang ini chen nengaski yai thau man meeting na jit thang i to hai di hayau di bhai le kau wah mutor di ibu di imah jawai dan hiam ini antre ibu yang regentia em langguro naliang amna rem naliang talasken blok naliang lasken blok naliang nar yang borok em langguro ni bhai ini kubar cewek di sedang kita ubi di jom di sen lepi wah ni nasi jangan dekat di pinggir kecil lagi apa yang di
Siguro tinatkan titulo pangitong pelabur dan batan tengah jaga jelai berok boy. Ay kumayo yung president ng vice president ng party to karasan yung Emily sa Mawai iba bright. Ay kumayo yung Marbo iba Marbo dari president ng youth wing ba napanya dari secretary ng youth wing iba cross natin iba na international ng party but ya baru kinayalan ng party dapat kita nag-fair ang party iba kamla pan jer gerteng marga por kamsya ngay kuplayo yung MDC baru kibawan kamtam na po JHADC bidaran kat lang bat ni kejingwan jongpi pelong ini kasi ko pro ko pin bat ko internet isang kun play sibu ni pi ai mau play kun ai bol anjing start pi bersensyar bah ya ke KHADC ya ai play ro ya ki MDC bro pangut naga na JHADC kibay darun kan lang hagani gaski berkamtam kibay no click sim naga berkaban pelong ini program kebajat ai play ro ya ki candidate bro bamla ban pois ka thong ngai i bro gelawan lut mentagaski ai kuplay pi ya ga por ba kodor jompi tapi darengkat bangi ngani ga biting ngai kuplay gi ma khmer lamari ibalai gi gani ga jaka gani ga parking ngai kuplay ya ki nong sang yo ibang aktif ba kila pelum sipo arbo kan laman lai wei nong sang yo nagbenta ban penkre yak sentiu barago jo poro ban penkre ya gani ga sha kebangi di mentan ngai kuplay ya itong EPM ibalai siyo ba yi ka hall hante gibangin sa telong meeting gibangkon ban ngai kuplay ya baro gibangim la ban jar gerteng ai kuplay ru ya ga office jong ga darbashnong la trabo barkum juru ga office jong darbashnong dong mi isni bagilai gi gindi jaka bat sibun gi benta bagila yarap yangi nyai kuprairu yai ma batlang talang ibri candidate hagin election MDC bat menta ila ais nyo ba yangi kani ga saung gi bangyo bania paton kam menta ga sngi nyai kuprai khanduwe kapor kamsha ngai kuprai kelum lang ya boro kamtam ya kewana jangai ban najang kamtam inong sang yo ibi ya jingdi jongki ban wan don kat bangi hagin ga meeting ngai kuplay kelum lang ya boro ai bau play jong ke singker khu un ker khu ipi haga sing haga mek kafat ka bakoi ka bakia un ker khu ipi haga mai ke ji badak babiang un ker khu ipi hagiliang boro bal ai ba udon ka pi haji anti jong pi pin poisok poisain chala ki jong ying isam ki jong pi bagado ngai kuplay lang kelum ya boro kuplay si hajar ngo baga syawabangin pengkot iga meeting kene kalong gajing penbena ba ngakot ngiwer ya baro ki MDC ki candidate bagi dalam jong parti baro bagi nilai di isyalang hantai na yutran hantai plesibun ba plesibun ma kasuntas wala ay gajing ay kuplay guys kam ba baro pagi semua ya paro wala dan mentah gadi gajing lang tanasi kaptam ni pig nong wan kaleng kang gobi jentia wan po sulong ibu samyo baro biam lang ni gaski hini man gajing komiting lempi man go jam kita sisin ay kuplay biang ay ba ro gi
tengah parti lawan tangsi neko barok dan lang ni nang nis kemanu play di duai play nang kurku ini nang ai met pasal ke plan nang dengan dia pan sekri ya kali bekerja pendiri dangi ketang nak ni kenten dudi ni kenten di por play sisen ya pi barok dan nang kurku fi play sipon cia jar ngo penting ini duai ka